Sidna. Kani kawan kerja tambah haki nang batai ki buat kentin paring ki ong ka opposition Kerja Persia. Ini jam syu. Arfulai hadu arfusan. Baru lekiu nang ta syabiir shiba. Baru try ulami pau kata kami bolong ngalong ublay Abraham ukpajumi tu wat syapting. Nabah manga ngalong ringkat bat me. Bat ngan kerku yeme. Bat ngan pendoi usembah jomi nakabentau Abraham syakri jonga. Bat ulatay ya keduan hangta. Bat ulakot kerpat ya kekerteng utrai. Bat ulah penyeng ialah kaying trap ru hangta. Bat hangta kila ki syakri jong Isak kila ti ya kuri. Mo nang tu nagerar kiwan biang sinsya BR Shiba. Kiu biang. BR Shiba. Nei. Ka BR Shiba ka dikijaka bu Abraham ulah syong asa. Bikin mau bu lati pukri tu. Bu ai bu romi blay thong kidiang. Ding sning tu mamre nai. Ding tamar yes. Ding tamar sing. Ya ka ni transition ni ong kalau kentang, tungkau kentang. Bila ai kerteng itu dah ka BR Shiba. To tau ni Isak la poi biang tu nei. Li phai biang syakari le jong kai. Syakari jong pa, cakap jong pa. Tin la poi yang tu pada utrai mi pau biang au Isak. Bolong tu. Ti tu ke jengkren ki srim hi kum kai bu blay kren bat Abraham. Bat hangni kawan biang ya katu ba la kren menena basdam. Bat ka bentar badan ka ba khamsyo jengmut ani ke jengkren ke jong blay kalau mustang syo dah tu kantin tu wat syapting. Na banga ngalong ringkat bat mi bat ngan kerku yeme. Wat syapting. Kani sama san poi kani bentar betul. Kani tu jeng ong jong ke jengkren ke jong utrai. Utrai ulah mi pa ta ka miet bolong. Ngalong ublay Abraham pa sami. Shubu ban ong te. Kumi phil ni kumi nga ngalong ublay. Nei, shubu mo ka teng jonga. Kran upon jonga. Một cái tăng trình đây cái trong Abraham ublay cái hàng nhiều cái pau sana cái bọn này đây cái bacaan nah cái bộ Abraham udah ublay hadu cái ublay orang yang Isak ngalong ublay bộ Abraham pa jong me Entah kan long kan poi biang situ session ni kumnu Abraham untip ba uni ublay di ta ublay babat ya kan ni ka kular ka jong ini kan mau biang itu ka jingat lenti ka boleh siya kan ni ka rimoria apa berkenyawa Isak. Berkenyawa Isak. Di halti kaji keli jong Isak lu jong kupa sianu kolong bron. Di apa dah kupa juga bong ba ublay ula penyohi ila di. Hang tu sedang tip. Kala poi itu kupol ban kenya yo Isak pada Abraham yo sun ngajing keren ka jong lasengi di yo isya tolong bron. Di mentah ni pada yo kenduk marmat lalong bayo sngo. Ngajing keren ka jong utrai. Yau Isak di sekali ke porban mit di kancing pun itu kajong ublay makan iksur keren kawan ngalong ublay jong Abraham lam sungiu ning kong lam ndang ji sungiu dang jing dum dak mi ublay jong Abraham pa jong me di kawan tu kantin tu wat syap tiang ngan dak perkhat ikan ni ngan khan ma wi rong ba ulin roba no san syara wi siem ni ma lem Hadian news na Malaysia yang jauh. Nam tak baik kam. Di pajang itu long menteri we, ay mamaliam. Di klan pajang long menteri. Tabak histori dan we jang menteri jung iru. Nangalay tak kaya hadian news nam. Tu mole you. Tendang la identify kateng jeng pa o shoik me. Pa jong me. Deu bobet. Hadian news nam malek do yo. Pa jong me. Riu bobet. Kata ka jeng ong jeng hadu mentah kan ya sahanga ngaperkat ya ka lifestyle ka jeng ipa kan ya jeng dei utus ya. Temudur hang ni da ublay tu ong yu Isak. Ngalong ublay wa Abraham pa jeng me. Ada putar ong ni kemut men miet te kalam long ko song ngiu ha. What shit tiang kemut kata pentengan dah. Entah kan nong ni ka jeng ong ni tu wat syap tiang. Kalau belong kawai kejing Arab ru yu Isak nak tu kejing dia kalau tiak lor keding tam ngomong di kena samla kena semula kan
kalau belum ke trauma atau kapur. Hmm. Dan rai minta pada kejingkren kejong ublay pada hau kumni. Kalau berkeren marhamat ni. Tengim tip upau marhamat ni kesuan tang asur ni. Hendak ini ruang bumi pau. Tempat kejing keren kalau ber marhamat. Ti WhatsApp tiang. Namar udan. Ni. Ti om tu buang WhatsApp tiang rai uyarap pada ya kawan pensai. Badai mau belum ringkat badun kerku yo. Ngan lo dekat ban me ba kerku ye me. Badun pendroi ru. Mangan pendroi usba jong me. Kataru nak bentau Abraham. Syakri jong Ha. Kalau bu bi uni dong ukpa jong Isak kan. Akman. Blay nak bentau ukpa jong me dan kerku ye me. Dan pendroi ye me. Usba jong me. Simong ba melong khun ubang la kerku. Ukpa jong me. Sim pau ta. Katut te kan ni ka kom kerku katut yok pa jo kun no kun chiki kun. Kadak tuat ne. Mut kan ni ka jinget gas kam lai long men ha ka tu ka jing le chipo rimo raya udang shiyo i. I ka jinget ki jong pa jong Minta pada bet tu ka jinget minta uni hau bau nget minta wan banyak keren. Ka scam kan yang ni. Scam. Dapoi kan ni ka ko bar pesan pada na kan ni ka jing ya syam. Ha kan ni ka jing mi pa ko jong trai. Wisak du tei ka duan bat khat kerpa de kerteng Utrai. bat share daras nan tu ne. Bat hang tu ru kini syakri jong Isak ya ti ya ka pukri. Tapi bahan tu mo. Ha ka tu ka thum. Kadon ka BR si bahan tu. Ka tu ru kalau ada lenteng am ka pukri na. Adan teng. Ti mentah ngani kini syakri ya ti ya ka Pukri. tanya poin nak ka tu ka thup ka ba khat. Ab shop store. Shop ni poin ni tu ba khaddo. Hagi khana gi bengi keren sepang Abraham syakmat ini session la de pelindong lu syakmat. Abraham uli ubriu Abraham ko bukut ke mani be ubleu kan ma ubleu sna ka tuan nai. Hang ni ma imbo Isak ru ubut ika juk ka lifestyle ka bok pau le. Hang ni ma imbo u. Hot. Ula khot kerpa de kertem trang mo mani duai kerpa yero. Nai. Tenada muturu udah share dara kata jakau mani ru but udah shim la jingit kli. Banwa dia ka kuri te banwa dia ka am bagian biang ke jingri jing tu. Ti wan kalau belum mencong du tu. Penting. Nomor hang no bagi syong ti da maka dikerin kiang la da dong nat ti mut mencong kam slam wa ni. Banwa. Tak tu tu bakat du. Arpun riu hadu tu nyepet syadu lai pau lai. Tu Abimelek la let syau nagerar bat ahusat ulok jong wat upikhol unong yelam barang ba upaya pom jong wat Isak loong haki hatu balei piwan hanga haba pila isi yanga bat haba pila be no yanga napi kiti kila itu shisha ngilai i bo utrai ulong ringkat bat me te ngilai ong menta tu ai bakan long ka jing smai hapring jongi bat me ken tu yang nya thau ka jutang bat me bat men omle sniu yangi Abamen omle sniu yangi kumba mangi ngim shimla kta yeme bat kumba ngi ngim shimla le ai ru hindai tang yakababha yeme bat ngilapha no yeme ru ha ka jing sum melong menta yo bala kerku dau trai bat ulat hawi ka jing khawa yeki bakila yabam kila di ru anda kumta kila khi joj dang step bat kila smai biang parlok hi bat Isak lapha no eki bat kila let no ru na ha ka basuk kala jaru ha kata kaju kasngi bagi syakri Isak kila wan yathu hau syafang ka pukri ya ka ba kila la yati bat kila ong hau nila syam ya ka baru lakot sheba ya ka namar kata ka kerteng kata kasnong kalong BR shiba hadu kani kasngi dah kani ka thup ko ba arpun kani ka thup ba lai ni kani mut ong kani ka thup ko ba kadu yi hni ka stream tik kum khatu ka jing thu ka jong Abimelek ule yete jutang baru Abraham. Dan bakar kom itu ngip dia ka pher. Kani pada ka long tu Abimelek la kado kum tu kumbaya keren menne. Te wan benrap honi suwi put porlok jungu ahu sat. Sat. Te uni pikhol ru I kumba kalong hi ka title kini kerteng jong kini ngilam barang ba ba yapom.
na barhang tai jung Abraham ru yu phikol nei อืม te lawan hang ni habakiwan te Isak tu pun pau hila ka jongka nia ka jungu Yang bawa sabe, sekhmat Shim sabe. tu ka di kai basabe oh temu ong temu Abimelek tu ki kan biak nang ni Memang kamdan bon mami yang ni. te lapoi hang tu pipet ba tu dekat baru pramu hang tu ko ong ba ki jong Abimelek bat kini ki bayan kat bat u ki ai nam hish bo try ulong ringkat bat u Isak bat ka jing temu ko jong ki ka long ba kan don kan di ka jing te jutang da ka bayas mai Shua pinjam sekhmat. Hang ni rong i ba kini kinong wei de. Namar hang ni Abimelek, kibriu Abimelek bau Isak hang ni kilong lalong nong wei. Hang ni ki identify ki pen pau lalong ba certificate kan. Bau prai udah dekat ba me. Kemudian kajing i jong ki kajing roi kajing Isak, kajing krau jong Isak pau ko purom belai. Tama hang ni ba ya tu kajing dei kajing jong Isak bau belai kan. Kalau Kalau ni kibriu baru belai mentah ni ha selong si jong am dai keren. Nak kajing kena kikintin ki bangi keren ya nur ya no. Ka reflect ya kajing long jong ki kajing long mensiam jing long pet jong ki jing. Dah hang ni ro pa bau Isak beriu. Ubud di lifestyle jong pa tu ya dei bau belai. entah kan long haba kilai i kum tu yo ni Isak ka jing roi ka jing kerku ka jong play ti minta pada maki ki penret ele dia ki bu wala da kilong mana ki try jong ni kali ki penret ele dia bat haba ki wan kum ni ki kwa pada banyate Jutang. ba kani ka jing te jutang kalong halon jong nong rim ba kum ba kilale ba ya u Nek halam. ya ba ki Ya ki. kawan ha kaju kor kopung tu banyate jutang baru Abraham mencuan deh ti dingin apet yang ni ti pipet ba katu ka dekat ke belai pau tu Isak u pelong ya kajing kawai ki bagi abam ki di tin dak kilai khidang step kilai pen scam yang nak kajing asmai pada dia kata kisah ilik no ne ti hang ni la penan kam untuk dia kajing ilik no ru na u ha kaba sok Mo kada ladan kajing kublai kadan kajing kudup kajing lain. Kan Mo kata kajing te jutang la ade ke bas kem mo baik kan. tak kan ben ong kajing ni phai sok kalau hom kajing kerkuhi Ya kerku kerliang pai. tengi isi penan kam kasih besok Jo li sok na kerku kerdo ini ingin. long ha ka basuk ka bumut ba kam dan ci onu kajing ya bu not Kemudian nak lihat gini lagi kerku kerdo yo Isak. Tunang syong sok tunang roi nang ta. takin long buan poi kat hadu kata kajing ete jutang ko banya khat hi da kajing suk da kajing suk kemud ke ai ke baki Filistia kila ile kitu kinong rijing ri ki keni itu ki pukuri Ha. temur kitu kim shim long pada ki daw ki ban Penwet ya kajing dai jong kia. kajing ade bahkan tingin haban bu jingkan mau lupa mentah ni mo biar si banduk por Abraham mentara por Isak Isak. tingin saya kendu ru haswa ba kahima Israel aki kitab ki ba khamadin dalam kapai arliang ka biar si ba wadi huwi ka ba ka man sasa kerteng